Mo kwaba yegusu aya yedi enkomo na Deborah Samuat na Segabi ene na odemi so free Grace Gift a Herbal Clinic and Laboratory Services nti yeni nkomo de bia mo ba mo de adom achede e ba besom yen ahwefo Gabi mache ene de ne free Grace Gift e brayen never free Grace Gift say wa onim say e bafu aha ye de can say Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services say ye transia ye ya hwe no from the angle of mra. From the angle of Mra. Okay. Your sister, we are seeing Yankopo boy, you know, a Mran and regulate you as no. We are wise over to Mrana, Emrano, Ibidu. Okay. Sanity, we have repercussions soon, so Sana Eden etie. And the TV Nasia, your numbers, no, it be go, bit means why they afa, and it's bit me abuab. Now, the American say Emran and regulate you know. You nip a piano, a better touch him, and a bayaria, may have two of Mudimra. And a mayari. So nipa nto apomuden mra onyare enti yemfa ne say body no ehia se menum nsuo one nhwemu me dadi emiyehu se nipa dua no ohamu nchichemu aduosia enum kopum adioso num ensuo 65% to 75% air water. Okay. Enti no health authorities trans na yechichemu a daily etwase enum nsuo 8 to 12 glasses of water per day. Okay. One nom kura no enye 8 glasses of water. Okay. Nyankopon so apart from that no wasa dey certain your friend say clock, biological clock e dey share nipadua no central nervous system no a say body ni here nso a signal. Okay. In the form of test. Jesu komodo. Na one nso. Eno ye bra aduru a wo num nso na body na sense say danger aba nso we. And a sign that dey say we therefore abeti sensu komo de wo no na wa kire hu nsu komo ache ama hwe asem betu very good. It means that frequently no water should be taken time by time. It no can say nsu komo de wansa. Okay. Because nsu ye niam bebre wo ni padua no. Sister, apart from say nsu koyemu a ye tese ya feel good no. Juma ye di e ma ye feel good ni e se one enkwamo na cells no. Omodjuma di omudi no omo yifi egu moja ni. And nsu no ko inside a eboa hohoro sa fini ye den epie. Okay. Ebiem ye sawa no aye fere se kidney no e filtrated machine enu filtrate e filter niam a ekọ yemu jam no e be filter na yifie firi ansa na de papa na ye den akọ inside. Okay. Se yifini free ase egu so egu kidney no so ensuo ne be boa no amwa yi afiri mu abegu junso to anim ne ya junso agu. Okay. Junso ye nsuo a sabi aworo fie we di padua na epie. Okay. It is ma no nso bebre a menyu nso bebre. Apart from that, ye hwa de enuane a ye di ekoye mu no body ne twi nuane nuo no wie di mamoja na de aka na etwase ye yigu no ye fe ne yane e ka ye funu se betima pia ne twase ye no nso. Okay. It will be on ta no nso constipation I am team ha no. Sister, constipation ye be kind of soft. But can I say ye hwemu a constipation ye queen mother for diseases. Yade ni nyina ne hema ne ayamti. Very good. Okay. Any throne na yade nyina teso. Eno de you can't. Because yane yade bi a body ne mpe na ka ye funu. One ehun beti nsuo, eti nsuo na fine. E bi e be wi akomoja nim. E be create infection. And also working with carbon dioxide from a body. It bisa na hwe niam asa de na ye wo. It will be all constipation no. Ebufo mpa ne so da. Hey. Yes. Cause unwanted substances and away funu. Okay. Nyan ebon. And away funu body nimpe. It was a body nankasa take reaction bi a consciously nya wona wo take. The American what say? It will go make your ton ade e wo kwa kotobi. And I so me de e ya me patch body kokon no. E ya me penny abreak bibiri to ya man. Won kasa wie no odi watem. And I am tim man. Wa dwen say e bia nipa no e bo wa. Ne kokonye. Also ne kokonye o but niam aka ni mu ne it me create sade no more. Okay. Akwa so bia kokono wi. Na nya part of nipa bia. And no ne control. System control because any part is strained to the system. Sister, your number you did juma ma me fa ba ko ntwam ansa. Necessary. 0543 32 00 30 0543 32 00
30 and 0246 518 003 0246 518 003 ohwe screen na sia numbers ne say go sister niam so a ensese ko ni padua ni so ko ni padua ni mu a breaking of the organic law of the body. Okay. Ni padua mra no e na woto ade ensese kom no ensese kom but one say ye force no ye dia kom na pidayen and the app na pidayen body no time aye dididi e what time ayem fan didi and one say yakopɔ korampo na obo body ni wie no o my manual aye friend bible okay Ecclesiastes 3 a wo say bibia wo ne bre so body na kasa wo the time asim ase wo didi na wo me ya body na signal say be during the mamen very good and then because there is a biological clock in the body in the central nervous system a signal so say mamen na body ni signal me na me gusu di aduane na e di bro so bisa say aduane na me pile system no mu no body ni be yam limited one now betimi afa no ya ka no we ont mi nyam no say aduane be da efunu e be fermentation bi aso yi poison enti ehwe empempenso be na wose me ba grace gift empempenso also ba grace gift no e yesem enye yade nko anso at time na be empempenso ama e ba grace gift okay nemo abraham nyare no met me ba grace gift aba be hese mumma me manual anke dididi time e dididi time e dinu musuo ye wo time e dinu musuo ye didi ni ya nu musuo nguso o say udidi a ye nu musuo nguso ti ye boye fuma ne wi a nya ho ne ye bon tom no ana mi didi na me no oh, okay because if you kire say udi aduane na ne koye funu mu a eyam enuro bi na so ne guso ansa na yam na udi nsuo na aguso no aworo also betuma creatine digestion yes and digesting na digestion na etuba grace gift ye betuma hwe sa na manu nyina ma odi atoto yie okay one no na yade bi so ye wo so a eno so betumi de wani ayeren akyerɛ nti location ye hin ye location no Ghana ye o miami yinu okay Kumasi ye Ohwim school junction Barikasi road ye ni Ohwimasi ye Ohwim school junction Barikasi road na Accra ha so no ye new Achimota petroleum opposite Family Life International School okay ho ene ye wo okay yade yensa ye nifra edi mfie dunum ko kwata yensa achacha ye nya hwadwuma na akwadworo eno so great gate for nya hwadwuma baji ndo nyina na wodno mo anha ho ye nemo ne aka nyina de kokoni wakura na wuti ya wo de ba hwa ye de habandro krojin ene besa wo ya number ni bi mi enko ye numbers no 0543 32 00 30 0543 32 00 30 and 0244 126 123 0244 126 123 last one here 0246 518 003 0246 518 003 your numbers no eno yada say Gabriel abusia na say ne Gabriel no Gabriel Samoa Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na dwumadi a wo mudie no yadi ni nyina ho enkomo no ye na ye ho bratew na ye ba nkobotwetwe de aka chie no ebeto aso medase